Maluta we le paia mawalungo le tapo ainga I le tua le neitai au le paia le ekalesia fasino I laua fionga le teitai fono ma le laulaua fono ia lo pola pui le fetalainga le toto paia Samoa o lo faafafonga mai lunga le upenga tufailangi ia tai minane foe le tau fia o ainga woma au me mai le neitai au e watu ele limo le fatalofa Fa'afei loa'i atu le outou mamalu ma outou paia I le suafo Iesu le keriso le ao le ekalesia. Greetings, everybody. It's just a beautiful sight looking down, seeing the beautiful faces that are joined in God's compound. We celebrate the love of God, His love that is very unconditional for you and I and us all, especially for the world at large. So before we get things started, I think we need to go share this love of God. O atu ia feo fo fai le lofa maleanga le leo le tua. Tell all that God loves you. Yeah, and so do I. God is good. And all the time. God is awesome. Let's tell everybody. God is awesome. Worship. Umai se tatu ta puai atu I le tua lea. O la sole nei wa whaia le li.
Ia tātou oli ma fia iai. A wā vea fo i oe, mo whaolatanga. O oe lava lo ua tua. O te vivi i atu i ate oe, o oe lava lo ua tua. O te whaalene e atu i ate oe. O Lord, save us. O Lord, grant us success. You are my God, and I will give you thanks. You are my God, and I will exalt you. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever and ever. Let us pray. Father God, whose provisions continue to overflow throughout our lives, we're forever grateful for that manna. We seek clarity in thy spirit and understanding in thy word. Teach us your ways so we may hold dearly in our hearts the pathway to eternity. In Jesus' mighty name we pray. O le pule whaasoa la ua whio o tau masuasua ai o mātou ipu i le oli. Ai whaaleo i le anganga whaaftai. Te mao le alofa tu no ai a o le alii o le while mu. I le ava ma le whaaloalo tele. Tau to lua e lo wanganga pa ia le nei tāpua inga wa whai. Ia manino ai mata o le vai le ola tau mawhai o lau whanau. Ia mawalunga i pēa lo lava vi inga. Ai tupu ai so mātou manuia. Iesu ke riso wa mātou vala au atuai. Amene, ma amene. Malo le te watai le mapatu le kalesia. Malo foi folau i o tātou wō ma tau ainga i le nei tai au. O le ale tele o fatu ainga. A o le sāpati pa ia o le tua. Le ia to manga lava i le maota ma le whale tatalo. Le whaatalofa ma whawheiloa i atu. Le ngata o le tātou tāpua inga i lo i tonu le whale. Ia i mesi ai foi o tau lo o whaafonga mai lunga o penga te whailangi. Whaawau le angango le tāpuai. Ia i mesi ai foi le sulaina le alofo le tua. E ala i le pese se lau tolu se funu malvanu. O le ata i ta ia i tātou le au whai pese.
Tula i le ava mani mingau, ta wai mani paia ni tapo inga. Moni mfa maoni, le pese sa langi ina le tai au, pese fa fei loa, ia le leile tua. Le tua matango fie, le tai au totoa, tai au tapo ia, tai au le tala lei. Ma lole soifua, ia le kalisia, sunga le toina, ma le tinara ngā luenga, na o fionga le tete i fono, ma le ia lau lau a fono, o lo le kalisia, lau fai ngā luenga, ia mese ta mama tina, whātalo whātuk suafa man malo i suki riso. Le tala le asi singa, ia whenga iai te akono, ia sa te tasi. Vai aso tea, sa whātau to lian tātou tina malolo, maoto sulfainga. Ta eo, e vi ai le tua leo tātou wheroa, o mai tina malolo ia tu whai. Vi ia le li, au wha malolo tātou tina mtua, ia leo mawhai ono tātou wheroa. Sa maua le so tainga, ia le whionga te akono, te lenga ia fuiama, ia o le tausi o noi te California, tina matua ia ete, ia lo tauivi mane mai ia kanesa, mantuane lau talo, ia mese le totele, ia lo iaile nei mai le whaingo fie i tau ainga, alo lo le kalesia via le li, manuia o tātou matua, ma le ainga, manuia le au whainga luenga, uina le awai maniso, au whainga luenga o ntutu nia i ngā luenga, ia lo manuia le nei tai au, ta mama tina matua, po le lofa le tua lo manuia, tātou tina matua le tua le kalesia, tina ia flolo, o lo manuia tina matua, me se malu le kalesia, ia o lava ialo ma whanau, ma walunga le anga leo le tua, ni isi o tātou tau ainga, o mwhaifo i ona tātou mafuta, ne tai au, ia malo via le li, ta whionga te akono ia vivia, ia lo ieilang leo le tua, i nei tai au, o le whalinga lea male, ale tātou asisinga le nei tai au, le awa male minga o whaftai. Moni atule, malo male whaftai, lau whionga te akono tai tai, ia wafoile, ngā luenga le nei tai au. Wo ia le soifua maloloina i ngase tu ngā. O ngase tu mau. O iso fo ele mawhau le au papoto ma le ali i mata mai tai fo mai. A wase vai fo. E fo linga mai lo tupu pea. Ma au ele moli maufa mai o le kanesa. Io e. O se upo e whao whaatangata whao mei le ala le wha moe moe. E wha mativa i le tangata. La ngona i leo le atu vale ma le pole vale. Ai wha mai a le tua. Ia tau fifi le mu. Be still and just know that he is God. Tātou turi vai i le tātou tō manga. I le tua o tua. Le li o le fi le mu. Sei tātou te tālo. Fa mai e o. O mai e o. Le ese mea ngata ele fia. O le uru fale i te tonu le fale o le tua. Le awhio anga o le tua le te male alo ma le anganga pa ia. O le ena te tapa sa ina le soifua ma le ola. Ai leo lo o pule au i le malosi, o lo o maue i le tangata ma le larolangi. Fa mai o ia lava le ana fofoaina le larolangi, mai lona nunumi. Ai na ia feta lai ona puaina i leo le ola. O le ola leo wa mātou tau avina pea. Malo pule te mā, whaaftai alofa. O le awa, whaitau ina i mātou i lau pule whaasuifua. Mita whaia e le loto ma le anganga. E ui lava wo ia o mātou malosi ma le tino. I ngase e fio le nei ola. Ai le mawhai le tua
o na tau fia ilo mātu wanganga tā puai. O a mātu wanganga fia vivi, ma fia wha malo atu. O lawa fia e ona le aso, mai o le sāpati, e malo loa i whi au mga ruenga, ai mātu sa ili malo i lawa fia ma wha fo i le viinga ma le wha futai. A wawa sao mauli whi au mga ruenga i le nawa i asu sao maumalai ni atu. O le tae au ma le aso le tua o mātu wheiloa i fia fia, inisio o mātu tau ainga wō ma au mea mamai. E mātu le masani ai, ai peitai o le nei tae au le tua, o le awa whafola mai e laua fio le ala. Na mafola mai ai o ao ina ia malutia i mātua o mātu whaimalanga. O le awa whaasaunga le mū mai le lātou sā mātu wheiloa i lumaunu, ai le o tua. Mamoli atu le whaamaloma le whaaftaita mā, ono se tasi o tina o lau au whainga luenga, waloa na soifua tautua i lau wa fio sa whata o tolia, i a ai mawhale wa e saunia e malolo ai mātou, ma sa ili mai aiso mātou malosi. O le awa mātou whaitapo inga i le neitai hau. Whaaftai mo lau whaamalolonga le e, le tino, le mawhauwhau, ai sile o le anganga mo mātou tangata. Talo le asi singa le neitai hau, mātou le o whaatasi mastasi o tina, ono loo tu ua i mātou e asiasi atu i mātua. Ia, le e mamana pe me te whaia, wa umana o mai le mōli mau, ia e mātou te whatu tuaina le fo maisili. Alo whangia le tua, le mātou no whavala walai ma le whatua ia kem, o lo o asie o na mātua ia afoa, ma ete, ma mana pe au ngā luenga whaamalolo. O le mita o mātou loto i le neitai au le tua wae, a tuta ia i mātou i whita o leola, wa umana mātou i loa le to manga, wa mautinoa ia i mātou le tua le ala i malo, ia i me se ai fo i leolo o maua le mātou to afi le mu. Mātou whaaftaia la o fio le tua ona o le tau mamau. O lo e tau a au ina pele so i fua ma le ola o lau e ka le sia. Sa e tau se le ulu fafo ma le toi fo i mai. O fua wa aia ia pe ona iai le mātou o fio le neitai au. Wa mata lia wha angatama le tua. E pe ona mātou talo sia. O alo ma whanau o le nei e ka le sia ma le atunu. O mau mali atu le wha moe pe ona iai anafi mo na talatu. Whaaftai le tua i lau puipuinga i lunga malai e fia. Whaaftai foi le whaasaunga le muina. Le soifua o lau e ka le sia i le neitai au. Mau malia le tua le ngā luenga. Sa mātou ta ape ai le nawa yasu. Le tausinga o fale maainga. Ia e meisi ai le tautuaina o lau fio i lau finangalo. Whaaftai lau lima taitaina i mātou i le neitai au. Ta walunga le mauli maulo o soifua maloloina lau e ka le sia. Mai a flora leo lo tu ua i le ngaruenga, se ia o lava i le pepe mea mea. O fua wa aia ia le tua, o se maftanga o lo o umia i o wa au. Whaaftai le tua le loto i, ma lo mau papale le tua i le mātu le lava. Ia i me se ai fo i le mātu loto maa. Ai lo e sau noa mai lava pea i le ola. O lo ma fola mai pea lo wanga le lei mo i mātou, ma e o pongi i mātou i le maftanga i whaavavau. O lo whaavavau lena ta pena Yesu le ke riso. O lena pai lava i le sātaro. O mea i wai whaasalanga wha le mālo Roma i nao na teimi. Ia na uia le tua. Na uia le ala wa whaamatiwa ina. Ina ia mau mea ma whaatamau a inga ina le tangata. Wa, hofo ina le soi fuma leola. Ina ia toi ta poe mai ailo mātou wha moe moe. O le ato le wha oratanga. Na le mawhai le malosi o Roma. Ai me se aile tunga mauma le lau ele na tuu ai le tino. Na tau fialo na sirisiri ese. Ai le na toi tu manu malo. O le waso ona oli leo mātou loto. Ma mātou pati ta oto ai le tua i le wha moe moe a lau fio.
Ma patipatia lo walofa. A wawa maa walunga. Wala loto. Wala utele la valea. La mātou tatai ao le tua o le tāpo inga. I le whaasifo atu o Samoa i lau mamalu ma lau pa ia siri ese. Whaatonu ina pēa o mātou wala. Ia o ina pēa la mātou vai vai. Ia whaatau waso ina le tua o a mātou mawhauwhau i le fili mana au. O lo o tau mawhai le tua le li o le lalolangi ina ia tina i le savalinga. Ai mesia le ola tau mawhai o le tangata i ate ohe. Tama, sula ia i mātou i lau malama. Popula mai lau whawhonga i lungo lo mātou ola. Ina ia mātou ola i le saoloto, ola i lau wā miotonu. Ngā lua ina le mātou whātua tua. Auane i whewhe vale, auane i atu vale. Pe a whaafsa ngā i mawhitao le ola. Ai a lafo i lona le loto ma whātua tua tasi i lau wafio. Le tua na te le tu lafo ia lana whanau. Mātou te tatalo le tua mo le misiona. Sauni atu lau e ka le si au au. Whao mau popo le taulanga a wale, tala inga o lau tala le lei, i tuli manu e fio le nei ke lope. Tama, ia saunia, whale anganga, le ngata o le taulanga o tupe, taulanga pese, a o le tangata la vaia. Mātou whai taulanga ina woto ia lau whanua ma Samoa i lau malama, e peo na mamoli mai o le tala le lei. Na mātou tatalo le tua lo whangia ngā luenga tufuafua. Tā penanga lo sauni uni atu ai le tua. Ia whaatau nu uina ma whaasaunga le muina i mātou i ala uma i lau walofa muti vale. Mātou tatalo i lau wafio le tua le fo maisili. Fono le tua o mātou mafutianga. Tō tele lau e kālesia o le mawhai o na mafuta mai. Ono lo whātua o tolia le ngato ai o ngase. E o fo i lawa i tutonu o whale maainga. Ta mai te awhio i me uma. Tau tō lua i lātou i malātou talawai. O le whatu, o le wha mamau, le toto mawalunga, so se ngase lava. E o lava le nei ngase le ango le kānesa. Ta mai te pule i ai. Whailo mailo mamana, mo lo siri ese. Ai mausa mātou file mu mai maftianga lo ftaia i mai mātou. Mātou te tatalo le tua. Ia ele ngā luenga na amatalia ana leila. O toe talai whaiva o au na whaiaonga. Ia ono le fatu fia luluma, le fatu fia tato. Ia alo ma whanau o lau e kālesia. E ala i le talo le ola. Whamanuia i le aonga sa. E o foi le tupulanga talavou le nei e kālesia. Anga le lei la o auna te fono ma le raulau. Ma vaenga e fia ua whai le tino le Etena Fou. Ua vea ma tino ke viso. Ia lo toa o mātou loto. Wha mālolosi le ngā luenga. O ene i o mātou atu papole. A ia mātou tuli vai le wha mauni i la ua fio le to manga. Anga le lei a Samoa sae ma sifo. I le nei lava vaitau o tofonga le tua. Ia maupea le to vai i la ua fio. Whailo mai o mātou taitai. Lau whina ngalo o wase manui o lau whanau lau tele. E o fo i le nei lalo langi. Ma le nei malo wa mātou whai malo a i le ma whai na ngalo i la mātou tatalo. Whaau penga ina i lato uma le tua i swa lau pule. A wase file mu le tua. Ma se whealo whaninga i le lalo langi. Mātou manatua ta ma whanau o Samoa. Ai meisio le nei e kālesia. O lo ta whao taua le tua. Tu inatu le ola. Tau tua i vai ngā au le nei malo tele i Amerika. Whapea fo i lātou lo i te tonu o potu a onga i kolisi ma onga maualalunga. E o fo i alo ma whanau o tu atu. E atia e le tua le soifua ma le lātou wola nga iluma. E le ma whaina ngalo i la mātou titaro. Ia malu pui pui ma leo ina i lātou i tūlanga uma. God, we come to you that we ask for your blessings. Come to us in peace so we may understand in the easiest of terminology.
Strengthen our faith. Give us the will, the stamina, determination to continue to walk for Christ. Let us be like Christ-like figures for the world. Let us be the hands and feet of you, O God, for this dying and decaying world. Teach us to be humble. Teach us to be more compassionate. Teach us to be more forgiving. Forgive others, just like how you have forgiven us. Sau se te mi le tua tau soa. Sa ili su e whaalongo ma whaitau. O le aso whinangalo mo I mātou I le leita heo. Ta mā whaungale vai, whaungale va leo lo wātali. Ia wala tuai se wheau mana tua fo I whata whaitau langa I fia ma pule laa. Ia alu ma le mana le tala whaola o lau whio Yesu Keriso. I le ngata I Samoa au le lalo langi ato. Le toi mana o te mawha mangalo. Te le mewa mātu se se ai. Alo whangia le tua. Le teimi wa tauna tangia I le mātu whatu tua. Wa tauna tangia I mātou le mātu ola talitonu I lau whio. Ai wa whapenana whi mau mawa I le tua pātai I mātou. Ia I pe au vavale o le ni ola. Wha mangalo ia I mātou no le mātou le wha maoni le tātou vā. Wha mangalo ia I mātou no tūtamala I mātou le. Tau singa o mātou tofi mai lau o fio alo ma whanau. Wha mangalo fo I le whanau le lātou stai. Le leo stai le tua. I o lātou mātua, mai mātou uma. O le tele ia. Tele ia meua mātou to I lalo popo ai I lau o fio. Ai alo whangia le I whonga le nei tai au te mana o oe mā ngalo ai. A vea pēr le taulanga ne e saunia mo I mātou e ala ia Yesu. E vai mā ngalo ai o mātou o leo. Ono o ia lava le tupu o tupu. Le ali o ali. Ua mātou o le mavala o tuai le anganga whaalo alo. Amene. Ma amene. Tātou alanga I le tua I le viinga I le pese. Se lau se furu ma le fitu le tua whailo mai upu. I au a fionga pa ia. Se lau se furu ma le fitu le pese o saunia le au fai pese.
Ta ialo le kalesia ala na tusi faita wasu. Lua korenito le mata upo e fitu. Au la mata mai le ta faitau mai le fai upo e lua se o le se fulmaleono. As norm, we continue to follow the church lectionary of our church. For this Sunday, we're going to be visiting the book of Paul, his writings to the church of Corinth. 2 Corinthians chapter 6, or chapter 7, that is, verses 2 to 16. We will read responsibly and taking it from our Samoan Bible. Lua le korenito le mata upo e fitu au le lua. Se o atu le se fulu maleono, tātou faitau, whilafulafua i ai whaafonga maia. I la fionga pa ia o le tātou atua. I whaavano mai o tau loto ia te i mātou. Mātou tele i anga le anga atu se tasi. Mātou tele i wha le anga ina se tasi. Mātou tele i ole ngia se tasi. E tele lo wha malosi atu ia te o tau. Ua tele lo mita ono o tau. Ua wha tumuina au i le mawhana whana. O te matua oli tele lava i lo mātou pupuanga uma. Ao le tua o le na te wha mawhana whana ina. E ua wha maulalo ina. Na ia wha mawhana whana mai a te mātou i le o mai o tito. Awa a whaina o whatinga ia te o tau i le tusi o te le Samoa ai. E ui lava ina o Samoa ai, a wawa o i loa sa whatinga ina o tau i le nā tusi. Na o sina i tu aso. Awa o le tinga e tusa i le tua e tupu ai le salamo e ho i le whaolatanga e le toi sa afi ai. A o le tinga wha le lololangi e tupu ai le oti. O le nei. E ui lava ina o tusi atu i ate o tau, na o le whaia o na o ia na anga leanga. E le o na o ia fo i na anga leanga ina, ai peita ina ia whaali atu i ate o tau, lo mātou whilinga o na o tau, i lumo le tua. A wa a whaina o mita ia te ia i se mea ono o tau, o te le mai. Ai pei ona moni o upu uma na mātou tau tala atu ai ia te o tau. E wha pēr foi na mātou mita ia tito, mai uina wha maoni lea. Sifun Leono. Make room for us in your hearts. We have wronged no one. Even if I caused you sorrow by my letter, I do not regret it. Though I did regret it,
I see that my letter hurt you, but only for a little while. Yet now I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow led to you to repentance. For you became sorrowful as God intended, and so were not harmed in any way by us. See, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. See what this godly sorrow has produced in you, what earnestness, what eagerness to clear yourselves, what indignation, what alarm, what longing, what concern, what readings to see justice done. At every point you have proved yourselves to be innocent in this matter. O pole tua, ao writings of Paulo na whai o I Korinito, e whaamatala ile mata o pole Salamo, true repentance. E a wala maile, mata upu ia ma le whai upu e peo na tātu whalangolong wai, le tua whatonu, le tua ngalue, le tua sosani. Ina ia mātu maua se iloa ma se malamalama angala loto. Ia mai ai nei upu mātu ngō fie. Ia ina ia, whaupenga ina pēla mātu savali, I teimi whainga tāo leola. Ia I laua fio le vinga, le whamanu ma le whaletanga nei māsa uma, se iho I le whavavau. Again, I greet you in the name of God the Father, the God the Son, God the Holy Spirit. I see new faces in the house of God. Yeah, it's humbling to stand before your presence, but I am more gratified to God for enabling the moment of fellowship. Nei whaitawina le, o ofu le whaiwheau. Yeah, ono le nei e ka le siamala na masani. Every last Sunday we turn to our cultural attire. Ta ua I mātou le Family Sunday, ia po le island wear foi. Le o lo tau sila mai wa le o iei le whesua ma le pele ue pena masani e whailotu. Yeah, because being its last Sunday, yeah, only on the grounds of Etena Fou, yeah, we dress as such. But I believe it's not what we wear, but it's what God has on the inside of a man. O I nai mo wele fsota inga o te whatalo fa ma whawhiroa. E le umila launga. I say tau ma whai atu pēa le, tu sai fōi ma le, tu si whai te waso. Wa mai mo oe mao e tātou munmurita I ai ma te penai le tātou sāwalinga a wale tua ma le finagalo. O lo wha matua I le sifun martasi, I le mata aupule o Korinito e lua le mata aupu e fitu. Wha pēlon whai tauina tu e wha whangatasi mai lava. Mai wha auta fōi le nei lava mea. Sina ti ngā o tau e tusa I le tua, o tele lava le whilinga na tupu ai I te o tau. I le ma le whaatonu, I le ma le loto ti ngā, I le ma le matau, I le ma le naunau tele mai, I le ma le maelanga, I le ma le tau I masui. Wa na whailoa atu. Whailoa o tau e o tau, wa o tau mamā I le nā mea. Our text, 2 Corinthians 7, verse 11. For you see what earnestness this godly grief has produced in you, but also what eagerness just to clear yourselves, what indignation, what fear, what longing, what zeal, what punishment. At every point you have proved yourselves innocent in that matter. I lumale, I le tanto pultini, I wrote there the 7 whats. Under le tinga fa le tua, the godly sorrow, no to see I to the 7 wants. The what's I fa upo le tatu tuspa ia Samoa o le ile. For maile manu lauti o le tinga fa le tua. Godly sorrow. For mai Paulo, a wao le tinga e tusa I le tua, for mai e tupu ai le Salamo. E o ai le whaolatanga, mai e le to sa afi e seis. A o le tinga, whale lalolangi, for mai o lona I o le oti. Paul breaks it down easily for everyone to understand. He speaks about the 2 sorrows, the godly sorrow, and the worldly sorrow. He says that the godly grief, sorrow, it produces repentance. For that repentance leads to salvation without regret.
On the other hand, the worldly grief, the worldly grief produces death. We all sin. I sin, you sin, everybody sins. I believe when we sin, we need repentance too as well. But we need to own up. We need to admit. But talia le vai vai, ia matoi tau mawhai e whaasao le se. O le mataupu le nā le nei tai au. O le ti ngā wha le tua la leo ti talano atu ai, se I tau mawhai atu ai lo vai vai e wha matala mai le mele fo mai le tusi whai tau waso. E le fōlinga mai lua tu ai ngā ti ngā. O le atatu whaasoa I le nei tai au ina ia wili ili mai ai le fatu o le tala le lei. O lo tau mawhai mai ai paulo mo oe maa o mai tato uma. Mai o le ti ngā wha le tua the godly sorrow. Ma le ti ngā wha le lalolangi the worldly sorrow. And in most simplistic definition for the godly sorrow, mai e tuli loa lava oe. You will never be at peace when you know that you have done something wrong. We may not see it, but internally it's eating you up. O le godly sorrow, I will break it down. As step on this side in the worldly grief or the worldly sorrow. O le vaenga lea, the only reason why you're saying sorry because you got caught. Wana e whaamaulalo me matasalamo because you got caught. We maua oe. Ai fo mai e, to inga whatu e senga fo inga le na o upu matala. Ai le o langona. Lena fo mai e lora ia paulo, ia o le worldly grief, pa wale me le condemnation ni o le oti. E le se whaavavau o iai. Second book of Paul to the Church of Corinth. Tusi mo mua lena whaunga i e paulo no nā te li wha le nganga o Timoteo. Alu e whaida o whatutua lai o. Ta pena ma whamautu le whatutua ia ke wiso Yesu lea. Le ke wiso na tānu mia Yesu ke wiso lea na toiola. O le whatu le nao le tala le lei fau lea wa avatu. O le lua o tusi lea ia ili tātou tusi le nei tai au. Wa uma Timoteo a lewa au mailisi o Natali I le ngā luenga o Tito. Tito, alu se I va ai. Alu se I mata po le asa I whaalongo. O le ale me wo ai le ngā luenga le na tau mawhai le tusi mo mua le na avatu. Le na latu ai Tito e whai le asi singa. Po whelo to oto ai le whatu o tuo o tangata Kerisiano I Korenito. Le lalo o whataritali I Paulo. Ai for mai wa mai tala. Just like normalcy in the world today, something happens to us here right now, and it goes automatically to Samoa in the world. So that's a picture of what happened here. Ele ia o Paulo yo ale wa mai tala. What's taking place in Corinth? Ia le mele o tupu I Korenito. He received disturbing news. It was quite harsh and very hurting to see that the faith and the seed that he had planted no longer exist. Korenito I nava I teimie e le I whaingo fie. E ma whaino o whatusa Korenito I Las Vegas. O le ai fo mai e fie ai tangate lo lofi mai ai. But Corinth back then o le ai o fe whatawa inga. Many people were there. Different background, different ethnicities. It was a very popular and profitable city. It lured people into their industry for everyone to come and buy their goods here in their town. Mai lalo o lolofi mai tangata I ma o. All sorts of background. Ufa pe na foi na filongia I Korenito. Le mauta pua inga ma fatua tua ese. Fo mai le tala ua fito soa I ai nei le whaafale le mau. Le fatua tua lau Kerisiano le na tau mawhai ai le tusi momua. They're being dragged and thrown all along this new change. The new occurrence of events. Mai lana talai. Wa le mau na nofo ai lola I e Paulo.
Wa le mawhai ona tali no nofo nei Paulo I se moli maue a mai I tito lai o. Ono le nau ina ia toa I manua mana ia le tala le leile na tamu whai iai. I a ai maloto Korinito. E tā lofo fōlingo o tali tuali maina le ngā luenga. Sa ia whita I tungai I Korinito. That is the sole reason why he wrote the second letter. Because the first one, came to an obstacle. Le na toa vatu ai le tusilona lua o leo wa iei nei le wha moe moe. Le au tutonu le se I tapo e mai le wha moe moe le au kerisiano I Korinito. Mai le wanga o na tāwhea li tāwheanga. Ia o onga ma o inga fau lewa tu lai mai I Korinito. Then let's go to the passage. Ono o mai ai lea ia upu a Paulo le na whai la na tusi lo na lua I Korinito. For mai ia whaava noa mai o tau loto. My brothers and sisters, a faithful community in Corinth, make room in your hearts. Make room in your hearts. Have you heard that before? Because I believe that's a call that God calls on us every day. Make room in our hearts. Make room in our lives so He may enter. Au le plead le na whai fo I Paulo I a Korinito. Whaava noa mai o tau loto. Se I o tala no atu. Whaava noa mai o tau loto lewa whangatonu ale I whio maina. O lewa tau lai sa o lava le ngā ngā Paulo I loto ma nganga o le tangata, le epicenter o le tangata, e whai ai ana whiriwhilinga ma whai unga whai. Christians of Corinth, I know you're being overwhelmed by the world. You're being misled by society. Being mocked because of your faith in Jesus. But I'm telling you now, please be courageous. Be courageous. I have received some positive notes. And my joy is overflowing because you are battling your afflictions. O upule o afflictions. O whawhitauli, problems. Trust me, if you don't have a problem, and I'm speaking directly to you, I think you're a liar. Because this world brings problems along with it. And then man has to handle these problems. We all have problems. E fo mai le tala Paulo ia Korinito. Le o fia mo o mau tala le lo to finau pea. O wala tu popole. That's God. Corinthians, that's God. O le tuana te whama whana, ie wa whama ula loina. I just need you to stay the course. Ma lo le finau. Ma lo le tau atai whaftai le tau. Wa ave mei tala ilo o tau nau mai. Ma lo Korinito. Se wa maua foi tala ilo o tau mai le ngā. Korinito, I o tau wha losi. Have you experienced that before? You're on the brink of completing something, and then all of a sudden it takes a disastrous turn. You're almost there. You're almost at the edge of your so-called promised land, your blessings. I to fa lava mai fa fitauli. Fa aui la ve vai mai fa ngata. Ini o toso ese o mai fa moi moi. That's where our passage comes in this morning. O fai to ole wo lu fale mai ele tatu mta upu ele nei tai au mo tu fai tau. E ele tau fingo le mta upu le fitu. Ole fatu le ole fe au le tusi lona lua Paulo I Korinito. Ole mta upu le mo le fai upu le wa fai mata matu ole fa mafa le ama le lawalunga o tusu singa lona lua le Paulo le no fai Korinito. Le na fo mai ai lana fo sanga o le tinga e tusa I le tua mai e tupu ai le salamo. E o la vi le fa o tanga. E le to sa afiai. The godly sorrow is those sins that we make, those sins that we live in and abide in,
that you feel within you. You can disguise it by your features and your face expression, but within you, it's eating you up. That's what you call godly sorrows. And for my godly sorrow, it pushes you and it thrusts you to the level of repentance. For my after the repentance, ona e mawai leo le whaoletanga. Pe ono tā ua I luma le tātou putini e fitu le lei. Vai vainga I le mele ma le matau po le nei tai au vavea. O leo tala noa ma mai e Paulo le se senga o le tingafa le tua ma le tingafa le lanolangi. Godly sorrow and the worldly sorrow. Paul says that death is the fruit of this worldly sorrow, whereas salvation is the fruit of the godly sorrow. Le tala noa I matau. Le la lo fa mtala ina le fa ipo se funu martasi. O lo fai mai le tātou matua e fitu le leile vai vainga. Ma le fa unga ina le what. If we go to the English Bible, they use the term what. Ala tu spa ia Samoa o le ile. For mai le ile po le what mumua. Ile filinga. Earnestness. Filinga. O le filinga ilo no fa mtala ina o le vave. O le vave, ia vave ona Yesu suinga. Want to correct the mistake. He wants a speedy resolution. O le what momuanga, o le what longolua. Mai ile fatonu. The eagerness. O lona fa matalaina I lona nau ia vave ona fa mamale ngoa. Is concerned of the image, and it wants to clean itself, to correct the mistake. Clearing the name from what has just transpired. Lona tolu. O le tolu o le what, po le ile, from mai o le loto tinga. Indignation. O lona winga from mai wale o toe fia la wile angasala. O le oto e furitua I le angasala. Wala ngona le whatamala a wasa lato le talia ma tausisia I upu e peona a mai momu e Paulo ia I latou. Whasolo le wha o le what, le ile, from mai o le matau. Fear. Upu ala tusi from mai o le matau I le tua le amatanga le o le poto. Ina ia popula mata popula lo malama ia I lo wata mai lo vatu no nofo maletua. Knowing your relationship with your God gives you a fear and a sense of reverence. Limba ile what pole ile mai ile nau tele, a deep longing. Watupu le fia fai mele lei. Ai mese watupu ai ma le fia fai mesili. It's like an urge, not only to correct the mistake, but it's an urge and a desire now to serve the Lord. Having the urgency of doing the right thing. Leono le what? Le ile. O le ile maelenga. The zeal. O le waile alofa e fia I mea whale tua. O le nau tainga ia whai loa le whinangano le tua I le soifua malanola. Ia ma le ile muli po le watu muli e nunfuma I le tātou matua o le tau iatu. A vengeance. Wa whilinga ia whaia le mea tonu. The eagerness to do justice and the right thing. My community. Being a follower of Christ, which we are all followers of Christ, is a rough path. We deal with godly sorrows, as I explained. But I'm telling you, only the strong prevails. Because it takes us down to the road of repentance. See, not only that we are being repented, but if it might, it leads us right into salvation. Also, say, what if you said tangata? O tau mawhaia e ngangale anga sala. O musu e le tau valea. That's worldly grief. That's worldly sorrow. For mai a Paulo le whamatala ino le melea, mai e tua o i le oti.
e muta, e leiso na whaavavau. Leo fia e le nei tai au. O le tinga e tusa I le tua, o le ua whaupoina le tātou manatu au tufa mai o le tinga, wha le tua, or godly sorrow. E iai o na fua. It takes us in a path rough. There's no smooth sailing in that path. But at the end of the path, e iai o na fua. For mai a mawhai ona tātou tau sisi I le whilinga, whaatonu, le loto tinga, ma le maelenga, ma le matau, I le male naunau tele, ma le tau I atu. For mai, that's our path. O le tāla I mālo le ngata I le salamo, a o le tā wala lau papa le I le whao le tanga. E le mauang o fie. E le mauang o fie. Ai na o e tutoa, mai loa pu lea loto, ma lofa wha mauni le tua. O le nei vai tau, o le ma whai tauina le tele o whawhi tauli. O lo tātou whtai ai pēa, ma whi tāmatu ngā o le ola. Ai o le whaolora ma au le nei tai au. E alatu le tusilona lua le apostolo I Korinito. O usoe, le au whatu tuai, se ia maupea le to vai. We're almost there, people. We're almost there. Don't give up. Stay the course. Maupea le to vai. O nei te whengo fia o foi. A ia tāu fi mamau I lau wha moe moe. Ia maupea, ia mai o le whatutua. Ia e tau wivi, ma whawhita hauli. O le avea lea ma moli mau wha mauni le karisio toi tu. O le atu papole. E te papole le tau wale, e te papole le tau tinga. Papole ha. E le vale lo tau tinga. E le vale lo tau walea. Mo le tua malona finangalo. A o ina tutupu whare velawe I loto I whale ma ta ainga. I mau pele pale o le ola. That's what Paul was trying to tell them. All these changes and occurrences that are going on. Never lose life that was given by Jesus. I mau pele pale o le ola. O le wanga ngamu ai ta ua I le paia ma le mamalu silisile se o le tua. O lea o le taola ua mana tua le tua e ala I lona alo le whao le tanga lena te pena mo oi ma. O lea ua manoni tu lou lava. O lea ua mangangamu ai ta ua. I le ola whaso soa lea o le tua mai lona alo. I u mau le wha moe moe le nā. O a whaingata. O a pupuanga. You mau pere wha moe moe a ke visu Yesu. O wao ia le ta ala I malo. O ia le ta wha vavau. I believe these days, ia pe ona tamu whai atu. He's just trying to lead everybody to true repentance. True repentance. All I ask is just for everybody just to own up. There's no perfect individual. Your faith hour is never perfect and he will never be perfect. But when we know that we have fallen, when we know that we have fallen because of our sinful natures, he's just asking us to go through the 7 steps because he will never let us go. And that will be a burning sensation within you because he's trying to push you to true repentance. Because after the true repentance, that is where we receive salvation that was given in his only son Jesus. O pui o le tai hao. Whamatala atu aile. O le sorrow, godly sorrow. Ia mo le worldly sorrow. O le worldly sorrow, mauti no le oti. Awai le godly sorrow lea. Fo mai ha. E una ia I tā ue le salamo. Au le salamo e mawai le whaulatanga. Alo whangia I le tua lo whafonga.
Ia whaamalamlama ma whaapapula tili I lau whinangalo, ma lau mawhauwhau, o ana fionga pa ia. Tātou toi vivi I le tua I le pese, se lau 5 ma le fitu. Se lau 5 fitu, o le pese I le tua.
tufi tau whao pēr le tua I lau wha soa pa ia. Ai le wha ititi ai le angango le wha maloma le wha aftai. A wao lau tufa le tua. O lewa, tau masuasua ai le wha soa. Ia a wale tau singa mane atina enga o mātou whale maainga. Ia ai meise o le ngā luenga. Ia ai peitai o le nei tū la le tua. O le ala le tū lai. O mātou fia ofo I nātu se vaenga. Ia, toi whaafo I o aolofa le tua. O le mea na puna mai ai le manuia ma lo mātou te mau ainga. O le anganga ma le wha moe moe ola le tua. A wā le wha lau teleina o lau talalelei le nei lalo langi. A lo whangia lau taulanga o ta pena. E mā nā lava I lau a fio le wha moe moe. Tō mai lau pa ia. Ia I le nei wha moe moe. Mai a lau manuia. Wha a wau ele soi fua ma le ola lau wha nau foai. Ono ke wisu Yesu wala tuwaina mātou taulanga. Amene. O le tae au ma le wha moe moe. Ia peona o tau sila silane. O mātou wha upuina. Ia o le back to school Sunday. Ono o tele nei tutuangia na ngafa ma le ngā ruenga. Sa le mawhai ai ona whatau nuina le nā fwoi waitau. A peona o tau sila fia le oto e a onga. Ia le tu mamaina la le kalesia. Ia me say for the mission le kalesia le au te vo mala ngosa. So it's going to be very brief. I ask for your patience. Ona vatuelo se fam talanga le pai o te mau le kalesia manu. Welcome. Ma wepe ana mai umo o tau le tatu a ngosa le na yang le la. But I have no fear and I believe fully in faith that you guys will all join us next Sunday. Or the following Sunday, ngā le tatu o e whai tatu talalelei. Ai o tau mwhai atu se ngā luenga le ofisa le vau. A toa I ma le aonga sa ala mwhana umo le kānesia e wha mama venga ia o tau mātua. E uilavo wa mātalia le tau sanga aonga e peona iai. Ia e lewa mai e le tua le nei lau lau se I tau mwhai atu ai se ngā luenga ma se mātu so soani whatau waa. Mea makai, Victoria ma, Lohina ma, tia. A o whono pe I la toa le whaila utala I numa le au fia. Ia, e le a whaina. O le a tātou a mata, ia mana I le a mata I lalo anga inunga. Let's start with the babies. O I la toa I le la tau mawhai maanga I atu ilunga le aonga whataitai. Ia o I la tau fo I le malmaloa I tutonu le tātou e kālesia ma le tāpua inga. Ai, o leo wa whai mea alo whātu, mo alo ma whanau, ia o I la tau ia o tātou whanau iti, our babies, ia mo mua o Eskelu Tofaeono, sau se sui, tina tau a aoina mea alofa mo whanau whamanmole, Uma Eskelu so a mailea ma June Manu. Let me get a representative. June Manu. Yeah. Ia male. Ole wui o I la tau ia o ato. Sa male ato. Fui mono tapsoa. Ato. Ia tato anga ilunga le toddlers. Ia. O le toddlers o Cassius Tofaeono. O le atali I a vasa se meatu. O le afifine I a Elena tapusoa. O le atali I le sunga le wao I a Zain a matanga osa. O le atali I a Kamari a Ching. Ia ma le afifine I a Lala. La ia wha. O toddlers ia. Wha soloan in the preschool. O I koe kasi a toddler. O I tofi. Ai tofi. Tofaeono. Ia o le preschools. Preschool o Iwi Tofaeono. O Julius Tofaeono. O Faofia Tofaeono.
Ia, mse o afine a hemione, ta pusoa. Irie, or Ira. Fuiava. Aria. Ia, fa marunu atu. Ia, male afine ia ngaui, sia opo. Let's go to the elementary. Ole atato me ile elementary. These are grade schools from 1 to 6, the elementary level. Yeah. O vai semeatu, junior. Vai, I seen Vai this morning. O Ailao Tofaeono. O Cameron Aching. O Pico Tofaeono. O Judah Tofaeono. O Riau Ilalio. O Rose Ilalio. Moloa Tali Paxton Ilalio. O Tofiso Tofaeono. Ia Darius Fangu. Darius, lenga inge kaiao. Se o afinge ia Noi Fangu. Boba Longoleo. O Jojo Taufalangi. Ave foi Masio Taufalangi. Ia elo nei whanau lele ila to grandma. O Jay-Z ma AJ Manu. Ave ato tamaia. Ia whaatasi e male atili ia Maika Pulu. Whapea fo i lea whiwhine ia Lyric Pulu. Maximus Fuiava. Maximus. O Bella Manuma. We also have in our house, in our worship today, Yao Braden. It's a visitor. Braden, come here, son. Come here, son. Yeah. Au tinao le vaenga lea, ia o sio a fine ia tile ali taiao. Mai se pati, ia Molau Elementary. Tile. Come here, Tile. Ia whamalunu watu. Le mamalu o matua. Ia sautau sa ili po le ase mem whainu sosani. Ila tau ile visenga fiorolo po le junior high. Ia whaasolo atu lava i lungo le high school. Ia markolisi. Ia wo yesi manatu. Le wa, ia ina i gift card ia te pena. E le leia alu ala tama malteine. Ia whaatau po le ale meu manatu wai. Tato amata le middle school. O alo ia le sunga le wau. O Raizo Salvao. Raizo, Sau Sesui, Moe Familmole. Jeremiah Tofaeono. Sau Mangaui Tofaeono. Kaimani Aching. La tali ia Noa Misalefua. Ariel Fuimono. Maika Longoleo. Onone Taufalangi. O Kylie Solia. Nara Ali Itayao.
o Samara Pulu, o Rain Salvao, o Selengaya Tofaeono, o Fia Taufalangi, ia matama leo Kingston Ilalio, o lo iai manisi ole, len vai e tama leo autasi manuma, mai se ke o kusi autasi. Ia mala finge leo desi fui mono, ia o le alo le sunga le chaplain. Have I missed anybody in the junior high, please? Yeah. If I did, yeah, si lohina ma Victoria ma Matia Pauma. Let's go to high school. By the way, yeah, ele mo lava no matamata so talonga, but I'm conversing with God in prayer. Yeah, fa malolosi mai le lotu o to umata mata alo. In a high school level, a mata mai la fine ya Jacelyn Salvao. Zanera Salvao. O fale fui mono. Sauma IJ fui mono. Keon Kessi. Odessa Kessi. Jersey Ilalio. Kessi Ilalio. Junior Tofinga Fieseu. O Queen Vika Taufalangi. Natalia Jonah Pulu. Natalia Carson Solia. Na Finea Dora Alik Tayao. Sauma Dylan Alik Tayao. Ia Markama Leo Kawi Maluia. And Anelia Maluia. A mai ma keo kusi al whangau le chaplain o Berkeley Maburgis. Fui mono. They're not here, ave ya ayo lupo po kise. Yeah. O lisi le whamanuia le kalesia. To tele on whanau le kolisi. The university level. E leo se mea la amita mitai. E whaftai le tua I lau whasopa ia. O I la tau ia. Le olo talo sia pele kalesia le tatu no whavala. O la tali o la o ia Wesley Salvao. O loi oi Minnesota. O la tali ia nu mai fui maungo. O loi San Mateo. O la tali ia Cyrus Fieseu. O loi San Diego. O la fine ia Tania tuinei. Ia leolo a onga le nursing. O le teine leo malongo leo. O lo I le UNLV. Whaatasi e mala fine leo Ramona Pulu, Alcorn State University. O lo a onga fo I la tali ile Chris Solia in the medical field leo maua le onga. Ia o la tali ile o AJ Maluia, Northern Arizona University. Ia o Misi Misiolo Maluia, ia o le University of Utah Tech. Ia maso o tali ile o AJ Fuimongo, ia UCLA. A ave ia Fuimongo, ave ia Lupo. Ia, any other kids that I missed? Whamon mole. Yeah, we have also two of them. There's some of our grandchildren. O lea nga ila onga whataitai. O ia, o nai whanau I o malani lo vasa.
ia ma lili o le vanu, ia a vese le koranta ko e pelu o vasa. Ia, ele o mea ia. Ele o mea ia. A le matuanganga tatalo i le tua ia malu puipuia o tou. Ia maua le tau wola, maua le tau malosi. Le ngata i au ngā i fale maainga. A o tau ngā nuenga le tau te sa loto i stemi o mamua. A lo fangia le tua le soifua. A o tau wai o alo mawhanau le kānesia. Ia tau sia i lona anga le lei. Ia ono i Yesu soifua. Sau skemi kong fai aku se whamkalanga. Sau whalongo ngit kai au. Sau noto ina e tamai tai o ai tofi. O whai ui a Tofaeono. No wha peo le a whingi o le admiral e tofi a ria le ua sui whai o tofi. Ia le a whai. E ma whangau uri ko ing. Tai au holi neisa whalongo ina ile vi inga o le tuani. Ta uale le ave. Sa o mana tuia. Ele tioa a fia te te fo. Non fa le tua swafa ya afi. Ave un mamoleli. Ave un mamoleli. Fafskai le. Ma ngaiale. Sa lo pese la pese ke fongo ngia so sa ako. Lole ion kapo inga. Au ke mangaku mai e whaavangoa. Whaavangoa lo whak. O makasinga. E lau siusi ai pua vai. Wha mai e mapu ai le ngongo. Mapu ai ka vai. Le launga papa. Au ka fu le vau. Wha mai e masanginga. Kau wai iau. Wau sa vani kanga ka ese le lau lele. Whamai o le whangasaua. Le ka eo sang. E pese ele senga ula. Wau wa fiki a ele laan maka saua. Mangingo le aka o le kala lei le nge yaso. Whamoe sa fikai kunga iai le ko inga. Le ua whaafonga ka kungu. Ia wale whiau ka ua le nge yaso. Samoa malau whaafonga. Ia le whiau le kala lei. Vi ia le li. Whaafkai la fio mai ma kala mai au. Ia ku whaikau langa i le li. Po e mangu le ka au ma le nge yaso. Wale lofa o le kua. Ku mau ia ke ia le viinga nge maso umai o le whaavau lava. Moli le ngā whafkai, ia o ka kungu, ia wāl ka ku mafkanga nge yasu. A fio fo mai foi, ia o kau ainga, ia o ka ku maloa sias, le o maua, ia le ua ka ku mafuka foi male. Te mai tai lau loa, a o koe alu i Alaska, a o ke alu Texas, e saungi veki. Ia, ia Miliama, Samuel, malo whafkai, o ka ku mafuka nge yasu. Ia ki ngā ia aso fifia, maua lei kong kako saunginga le nge aso, pia foile, ko whai a pale maiava, ia mangisio kako le maua ko suafa, ma lo whafkai, a fio mai matkala mai au kako whaikapu inga, ele nge aso saa. Ma lo whafkai le ka le sia, ia wale ngā luenga whaipea. Mai aso kua ngā isa, Whianga i aile mkua whaiva ma ngā luenga. Whafkai lau a whionga ke whongo. I an whianga i makalawai. I ale umai ale, lau or kako whali. I ale li i ngā luenga whikai kunga i aile. Lau lo whongo. I ale umai ale ngā luenga. I ale li, ma lo ngā lue. Whafkai whamalosi. Moli le ngā whafkai lau sunga ko inga. Whai masuirangu. Ia warangi aso mulongo whamoe moe.
Ma manga upu ne li. Manga vainga lau sunga le nge asu. Wha malo whai o le whaiva. Galo, ia maua pele. Loa, aku muinga le kua. Whale nganga mese, malo sirkingo. Ia war kau kuaingo langa luenga malbala winga. Whafkai o nge asu. Le wa, apa fo ia le wha moe moe. Wa makalia le anga sa, a le wa, whasoa. Ia, ni mea lofa fo o le whangau a waa o onga lo whenga iai. Wha maa lofa afkai, i o le anga sa, ia sunga ko inga, ia ma ki ngā ia waa le wha moe moe o le nge asu. Anga leile kua, ia me uma mo ko wharia, ia o le alofa le kua malanga, whasoa. Afkai ki ngā mkoe a solo, malo, koe ka ko wheloa i fo i le nge asu. Ia me se ka ko ainga, anga leile kua le koe fo, kausi le ala, ia koe kariwaku i Samoa, ia whelava o au mawai, ia i le nge aso, manguia, whaafkai.
o whaalongo, e whangau ia moa, lumberjacks. Ia, e kofia. Ia, Victoria, Malohina, ma tia. Whaingi ke kusi o kama ia lea onga, kama whangau lea kungu. O le ku ua mai a kako. There's 4 of them. Sons, whenever you guys take a break, or might eat, if you guys are in the Vegas area, or might eat ko ainga lea ngai kau mamau ko mako makua. E mamoli tele lea nganga le wha maloma le wha aftai. Malo le maupapale le kanesia, wha aftai fo I whaitaulanga. Le pēna le tālo sia le tātu talo, le olo sanga I atu le kanesia wau. I ana whainga taulanga wā fo I le tala le lei. Ia sau stemi o la autou wha whafonga I lea e o leo te wala auma le wha aloalo le lau fono, fia mau se tātu wa manoe le tātu potufono, o loo iei lai mita upu tasi pe lua, tātu swala upule ai. Le mamalu le kanesia lafo mai la autou wha tuatuanga, le lau fono le fo I loo suatu le fionga le ti akono te tai, mātu te swala upule tu sai fo I manisio mita upu, ia wale wha moi le tala le lei o le tātu pulenga. Nā wa umano tau si le fia wa watu foi le taiala I le tātu putini, o le awha penana tātu sāwania. A mai ala tātu sauninga tele, ia o na sanga I mai leo le mawhitanga tina, la o tau sauninga wha le masina. A mai o so ai lea mo lo o tau fono. Ia o tātou walo ma whanau o toi whiliuri wa ilo mawhau, wa toi vai atu o taunga tā foi ia I el kesi. Ia le tātou whale le ho. O ma tātou I whale tātou le ho, ele toi o mai tātou le fiafi. E tua I foi a wā foi a onga mga luenga o matua. So that's our schedule. Uma, so sol mawhtang tina whailo o tau sauninga, au talavou, tātou a ngai whele le ho. Ia te pena le tātou wha moe moe wāle tūpulanga le. Mawhtanga le tūpulanga le tātou pulenga. E watu le whaaftaila inga ti akono, ia wāle wha mātungo fiaina le tātou whale. Ia au leo le ti akono ia whaimeso. Ai whaali e le tā leni se o a whine a Galaxina, ia I o tautu mawai. Ia mai perto soi fua upo le pese muli ave lo uto wola ave o tātou lima, ave ini iau ngā mo le tuoma le ngā luenga. Whaaftaila u whai pese, ia mo le ngā luenga. O le a whaise tātou tala I whalela ua whionga le teitei pese, ia wā foe le tā penanga mo le tātou tala le lei. A o le au fia. E watu la wale wha māloa I mese le tāpo inga mau mai ate oe sa moe I lunga upenga tu whailangi. Ia māloa lava, whaaftai le a whea lo o tau whilangalo, whaalongolongo atu foe o tau laulau, moi ava ma o tau uma le tina matua I ania. Sam, thank you so much for joining us. Noa ma o tau uma, I aso, ia whaaftai. Le a whea mai o le nei ailotu. Te le tāpo inga lo I iei le whangaloa nei, ai o tō fiema whiri le whatau wā o le Etena Fou, e whai matau langa osi I lumo le tua mo oe māu I le nei fui tai hau. Alo whangia le tua, le wha moe moe le toi tali watu, anga le lei le tua whaatonu wholaulo o tō soifua, maua pēla mātu wola, sau stemi na toi mai ei leo le tua se laulau, e tātou toi wheofo fwa iai. A o alo ma whanau le kālesia, I mese le whanau ia, mai Arizona, o ma le file mu ave wha le lei o tō ta vale. I have a long list of players. I will try to make it out to at least one game of you all. I will make it out. Ia ai pawal mea a latu fai fiau. O wani pala aile au. Ngai matanga ale mamau latu ai pala aile au. So make sure you guys win when I do show up. Ia manuia le wa mata le anga sa. Ma naia pe lima e fa ia onga luas fu mantupu tamait. Ia atoia e mai pe uma le tātou tala lei double that number. O le luu ina mo o tō mātua ma tātou foe. A mai o tō walo ma tātou whanau. A mata le anga sa, a mata foe tā penanga. Ia wā foe le lotu tamaiti ele o tō e mau i masina o ki topa. So I fua marolo ina le nei vai asu. Anga le lei le tua le nei vai asu sa. O ngā luenga o whiau o onga I mesi o talavai. E le mawhai o na ngalo I le mātatalo martuli vai I le tua. Wha maralosi le kālesia le tātou anapongi.
ia tātou whamaoni le tātou ona pongi. O tu atu lava le saolotonga, ai longona lava le mawhanawhana le tātou tasi I lumo le tua, I lona I tūlau wa whaatulanga ina. Whaaftai whaitaulanga, whaaftai le la whangafonga le tātou sene, ia I o tō manuia. Anga le leile tua matue tau I atu o tō, o le a whaiu le nei sauninga I le tatalu. E le uma le fia, a walo whaonga ina le nei whaatau waa. O le ekale sia le tua, e whai mawholinga o lau wa fio. Ma tu te vai ma lima ina lo finangalo I so se ala. Whaaftai le tua mō matu a inga ma wō, ma au mea ma mai wa siasi mai. O le no whanofo fo I le tua le latu wa o mai, aina iei fo I le latu taulanga na sasau mo lau wa fio. Le tua o manuia, le tua o le whaasoa, ia tauia I lātou, e tu sai foi ma le tātou mawhitanga I le neitai au. O le amatu wō. O le mauti no le tele I o ngā luenga le neiva yasu. E le mawhaia, pe a le mafuta mai la wa fio. Alo whangia le sao le ekalesia. Alo whangia le ngā luenga o lau ekalesia. Ia I meise ai foi le fauta ape atu o matu wō maainga. To e foi atu I nuu mawhio anga ma lala whanga. Ia tau auina I mātou, whaatasi e malau whanau uma I le lalo langi atoa. Ia ufitia I mātou I le alofa ma le fi le mū, o oe le tua le tamā le alo ma lo wanganga pa ia I mātou pēa se I o le whaavavau lava. Amene.